نداء الإسلام. نداء الإسلام برنامج ديني، نداء الإيمان والتوحيد والطاعة والحب والإخاء والحرية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jadi waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kuma kita ni pengajian dan suratul Qadar 5 ayat dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadri khairun min alfi shahr tanazzalul malaikatu war ruh fiha biidni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Suratul Qadar. In Suratul Qadar bisararoon halom niya inin tungod pa amin daran na to pagkarungan tiap-tiap bulan Ramadan impagyanon Laylatul Qadar. Laylatul Qadar manjari in pagyanon doon hay ni in Laylatul Qadar doonhan ni maog in Quran mahamulya piya naog sin Allah subhanahu wa ta'ala anzala al-Quran Laylatul Qadr wa hiya al-Laylatul Mubarakah allati qala Allah azza wa jal inna anzalnahu fi laylatin mubarakah. In siya kimugdan habulan Ramadan biasim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala syahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Menjari in kitab dan hatas langit katan piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala habulan Ramadan. In suhub sin Ibrahim alayhi salatu wassalam ni maog maun kaniya dahing hatas sin langit demikian dara sin Jibril alaihi salatu wassalam sin panagnaan duman sin bulan Ramadan. In Taurat harap pa Musa alaihi salatu wassalam demikian sin ika-unum kasubangan long tasin bulan Ramadan. In kitab Injil harapkan Isa alaihi salatu wassalam demikian piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala
habulan Ramadan sin hangpo tagto kasubangan. In Zabur, kitab sin Allah subhanahu wa ta'ala piyanaog pa Nabi Allah Daud alayhi salatu wassalam, sin hikahangpo tagwalo kasubangan sin bulan Ramadan. In Quran mahamulya harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam beta dunaon hakauhan tagupat kasubangan sin bulan Ramadan. Manjari longta intungod paamuyin pagpanog sin Quran mahamulya beta kato taniyo sin Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anzalallahu al-Quran jumlatan wahidah min al-lawhil mahfuz ila baitil izzah min as-sama'id dunya thumma nazala mufassalan bihasabil waqa'i' fi 23 sanah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na imbiyay ta doon hay ni Ibnu Abbas lang niya piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Quran mahamulya na kaminsan tighan daing halawhil mahfuz maripa pagtabagon lang niya Baitul Izzah minas sama'id dunya. Hati niya daing halawhil mahfuz inyad to nanulintulinan harap maripa sama ad dunya, amunain langit sin dunya ini pag-ubos dun haon ang pasya piyanaog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam hasbal waqa'i' hauno in pakaradyaan piyajato sin Allah subhanahu wa ta'ala atawa jumatu da hindi hababaw sing gumini hatimpo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam halawm sin kauhaan tagtung katahon amunain laungta patahunan pag ini dakwa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing Makkatal Mukarrama sambil nakalain siya pa Madina halawm sin kauhaan tagtung katahon na jukup in Quran mahamulya. Hati niya impagnaog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sin Quran inot-inot dain haamoy in uno-uno na impakaradyaan jimatu bang kita mabaya imingat simpagjatuyan na urulon na to insira sin Rasul sallallahu alaihi wasallam daing hapanagnaan ni maog maun kaniya in Quran piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala amo na intimag na doon ha ini gar laungta amin long ni Jabalun Nur pag ianon sing kita bihayaon matarang amo na in laungta Iqra amo adto impanagnaan laungta ini surah ni maog pa Rasul sallallahu alaihi wasallam salta nagsuno-suno naman to katantan in mga pagnaog niya salta miya makadlong niya hasbal waqa'i bang uno inji mato haparkala yaon nakalulukis yang katantan biyabay ta kato si mga ini muarrikhin labi-labi na in mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amoy in nakasaksi sing katantan pakaradyaan sabab on waktu dumaog in ayat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam bihan na aon dayng mga kasahabatan nakasasakop sim mga yadtukatan sarta doon hayaon mapuas dayng haamoy in pagdungog nila tumagtoy ra lumatag pakatan kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab in sila lando tod sila maog iwan makuyag sila amuin makahampit sinamuin ini piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na subay sabihad to raing kaagit ta tumayma amuin subay kita makuyag ini tumayma sina amuin piarasin Allah subhanahu wa ta'ala hapamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasupaya madawhat na to isab in kalagguan biya sing kalagguan kaya tukbal kanila insyaallah subhanahu wa ta'ala bang kita ri damutas dayng haamuin tiranan sin panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na long niya in Lailatul Qadar ini piya pagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala long taruon ha bulan Ramadan sarta in mga kaibanan kaayat-ayatan ini na bukon bihayad tulong ta amin subay hadja bulan Ramadan ang papanaokon bihan
sa impanagnaan tuod pag naog sing Quran, tighan siya, daing halawhil mahfuz, harap maripa langit dunya, tighan siya. Dahin doon nahaon numaog inut-inut harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil na jukop na in Quran. Naroon hay ni laong sintuhan at Rabbul Alamin, wa ma adraka ma Laylatul Qadr. Laong niya, di mo kaingatan bang unuin kamaksuran tuod sin Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khairun min alfi shahr. Ingata ya Muhammad, impagyanun Laylatul Qadr, labi marayaw daing sin ini hangibu bulan. Labi marayaw daing sin hangibu bulan. Na, may tayad to labi marayaw daing sin hangibu bulan. Sabab, in parkala long niya, jima to yan, kanay magnaog siya para Rasul sallallahu alaihi wasallam, nga puas daing haamuin ini ikra ito, laung ta aun siya parsababan at aun kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhon dahin diha lauman sin mga muslimin hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Riwayat dahin kan Abi Hatim an Mujahid anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhakara rajulan min Bani Israel labisa silah fi sabilillahi alfu shahr. Laung niya doon hayaon, riwayat din kan Mujahid, din kan Ibni Abi Hatim, din kan Mujahid, din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, nasabot doon hayaon in hambukusog, din ha panubo sin Israel, in siya tiap-tiap adlaw, sumulog siya sin tamungon niya, amuyin magjihad fi sabilillah, bihan, inlugay niya, simpag jihad niya hangibu bulan. Amod to. Laung niya qal, fa'ajaba al-muslimuna min dhalik. Qala fa'anjala Allahu azza wa jal, inna anjalnahu fi laylatil qadr, wa ma adraka ma laylatul qadr, laylatul qadri khairun min alfi shahr. Na doon hayaon long ta, amo na yung kanaog sinamin ini ayat ini, dahil nga parsababan sinamuin, piagbisarahan, sarta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin kahalan sin amuin, pagbogbog sin mga ini Banu Israel, hatungod parkala sin ka-Islam nila, hajaman nila yadto, laung niya aun hambuok dahil nga mga ini Banu Israel, in siya yadto, nagjihad siya pi sabilillah, halawm sin hangibu bulan. Naamoy yadto nasabot inamuin pakaradyaan niya. Tumanjari naajayb yung mga Muslim doon ha ini waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya sa pantun sila amuyin biya makuyag ubos na susah. So mayta kaibukan nila in mag-amal sa rayaw-rayaw bihan pasalsin aming kalagguan biya mayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Naroon hayaon riwayat Ibn Jarir damikyan din ka Mujahid, qal, kana fi Bani Israel rajulun yaqumul layl hatta yusbih, thumma yujahid al-adu bin nahar hatta yumsi. Inamin usog ini, biyayta sin Mujahid damikyan, in Mujahid ini muridhi Ibnu Abbas. Doon hayaon, laung niya, bang maabot indum, bihan, na insya timindog mag-ibadat umalup pa Allah subhanahu wa ta'ala bang doom. Pag-adlaw manaw na isab si harap papagjiharan fi sabilillah. Amod to. Na doon hay nilamikyan nagriwayat in Sufyan at Thawri laung niya balakani an Mujahid Laylatul Qadri khairun min alfi shahr, si mampay long niya kako in amoy in baita bihan daing kan Mujahid in Laylatul Qadar long niya labi marayaw ring sin ini hangibu bulan. Na imbayta long niya ipagyanon long niya doon haon qal amaluha wa siyamuha wa qiyamuha. Impag iyanon labi marayaw ring sin hangibu bulan
amo na impag-ammal halaw man sin bulan Ramadan amuin himinang kausin unununing kaya wajib kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala ron hawak tuyan iban damikyan hatungod pa ummat sin Muhammad sallallahu alaihi wasallam amunain mga kasunnat-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nakasud na roning katan ammal wa siyamuha iban sin pagpuasa wa qiyamuha iban sin pagsambahayang doon ha lawman niya katan nabangtayad to katilusahan mahinang inyad to katantan inyad to insyaallah ta'ala madawhat na to in sarayaw-rayaw dahil nga amuin hangibubulan insyaallah subhanahu wa ta'ala bat amuan ang biyayta nila na damit yan riwayat din ka mujahid laong niya laylatul qadri khairun min alfi shahr laysa fi tilka asyuhur laylatul qadar laong niya ron hayaon inamin pagyanon doon ini laylatul qadar bukon laong niya amuin doon ha ay laylatul qadar laong niya labi daing sin ini hangibubulan bukon siya amuin pagyanon laong niya bulan niyaon in laylatul qadar laong niya amuin ammal doon ha amuin hati niya hipag-ammal muroon halaw man niya sabab dumatong doon haonin pagyanon laylatul qadar ini dumatong ini abutan na to dah susungon insyaallah subhanahu wa ta'ala in pagyanon lang niya ron haon long hi Amr ibn Qais amalun fiha khairun min amali alfi shahr amin ammal bukon namin laylatul qadar yaon tunguron mo hadya maabutin waktu yadto bukon sa min ammal halaw mansin ini bulan Ramadan yaon sampai amuin magkugdan iban sin waktu sin pagyanon laylatul qadar amad tim pagyanon na doon hayaon laong niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan in amin sawab niya biya sing ini sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ribatu laylatin fi sabilillahi khairun min alfi laylatin fi ma siwahu minal manazil in pagyanon doon haon niya amunain amuin pagmumus mo himinang sin ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sinduman niya inyaon katantan labi marayaw ring sin hangiburum mapuas ding haamuin nasabot yadto hati niya amin duman yaon nag-ibadat na kawisab sa sumagawa bang siya magsabtan iban sin amuin datong sin laylatul qadar na bangkaw nag-ibadat na rin doon hayaon hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam longta bang maabot na inamuin waktu biya mga ini agun-agun longta amuin ini kimugdan ha amuin pag jaka niya sinyad to dumatong na kita mo insyaallah subhanahu wa ta'ala na doon hayaon puspuson niya in kaagi-agi na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala hangkan na isabing siya dia jagahan si mga kasahabatan niya bang uno yung kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasawabyan to uno-uno na hinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam alam si masjid makad sadya sila wayroon na pagbista uno-uno bihad to in kakahinang nila na sambil bayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato niyo laong niya ini Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. So ding hamanga kabasaran sinamuin laylatul qadar hisyusyuin hati niya tindukanan niya yung kakahinang doon haruman niya on katantan sambil pagjakahan nila bihan manjari halawm iman pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta iwan sinamuin pamistain ammal yaon tiya tanto sing kitawat tungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala na itukbal sin Allah ta'ala in kaampunan haamuin hambuk ipon yon bangaon pardusahan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala dusa nakauna inyad to katantan ini tabunan na sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya di na hati niya bistahon inyad to ring mga dusa hati niya po ason na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala but inyan lang niya biyayta doon haon haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala bang maabot in laylatul qadar tanazzalul malaikatu warruh fiha biidni rabbihim min kulli amr
Atin niya, in mga malaikat numaog deng hataas sin langit, bihan harap mari pababa, sarta iaagaran sin ini ruh. Hati sin ruh ini pagyanon nila Jibril alayhi salatu wassalam, sarta iban ijin sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin nagdarasin ini sa taod-taod na mga pakaradyaan. Doon hayaon. Uno ba yung mga pakaradyaan ini? Yung pakaradyaan, diara si mga malaikat, muna na amoy inji majakakato yung mga malaikat sing kakahinangta, bang kita mati buthiminang sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, yaon yung mga malaikat laungta, jima jaga sing kakahinang nato, tiap-tiap kita himinang, pangayuan kita si malaikat kaampunan pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na dumyaon, di matimba imbanos si mga malaikat laungta no maripababa, nagdara pa kanya sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap habuk ding mga malaikat. Sarta im mga sila yaon dahing mga kahormatan nila ha ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in mga malaikat yaon katantan amuin jima jaga ha amuin unuunin kakahinangsin ini ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab im mga malaikat lang niya tanazzalu ma'a tanazzulil baraka war rahmah. Im pag naug nilan di narara nila miyamakad kanila in barakat deng Allah subhanahu wa ta'ala iwan sin rahmat deng Tuhan Rabbul Alamin. Na isiyo si mabaya lang ta sumampang si mga ini katantan masampang niya roon halaw man si pag-ibadat niya habulan Ramadan. Amod to. Na kama yatanazzalu inda tilawatil Quran. Sarta lang niya yung mga malaikat, bangaon doon kakitaan nila yon nagpupumpun, nagbabas sa sing Quran, numaog sila maun, sarta in sila yaon, mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan sarta in sila, likuson nila in mga sila amoy in nagbabas sa Quran yaon bihan. Ubos in kuan nila in pikpik nila bihan. At niya, biya mga magpatibaba sila bihan sin amuin nagbabas sa sin amuin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala amunain Quran mahamulya wal malaikatu yatanazzalu ma'a nuzulil baraka war rahmah pasal inyaon nagdara sin amuin barakat deng Allah subhanahu wa ta'ala iwan inyaon nagdara sin rahmat deng Allah subhanahu wa ta'ala sa ta'law niya yada'una ajnihatahum li talibil ilmi ta'ziman lah. In mga malaikat, hibaba nila, impikpik nila, ha mga tao, ha mga ini naglalawag sin ilmu, atawa ini di marauhat sin ilmu deng Allah subhanahu wa ta'ala, amunain Quran mahamulya, kahana sin amuin panghurmat, iban panglaggo, ha amuin Quran, iban na sin amuin nagaayupot lang tasing Quran, atawa nagbabas sa sin Quran. Na amoy tulong niya. Na manjari in pag iyanon doon haon lang niya amo na in ini ayat bias sa takain ayat to lang ta salamun abiid ni rabbihim min kulli amr tanazzalul malaikatu war ruh fiha biidni rabbihim min kulli amr. Nagdarasin tiap-tiap pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap mga malaikat amin numaog yaon. Ampa in mga malaikat nawo kung tiyo-tiyo. But beta kato lang niya in malaikat nung maugmaon pa ini maripababaw sing gumi ini innal malaika tilkal layla fil ardi aksar min adadil hasa. In banus si mga malaikat numaog doon haruman yaon laungta nagdarasin tiap-tiap pakaradyaan daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila in taod nila lang niya mataod daing sin pasil hababaw sing gumi ini nakatuy kuno in taod si mga malaikat na tiap-tiap hambuok yaon hinang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila na doon hayaon in ini tiap-tiap diara nila yaon in katan tumayma kaniya masalamat siya hawak to yaon.
uno-uno. Hati niya, itiap-tiap ding ha mga kakahinang niyaon, bang nagtaufik in hinang niya pa inidaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa nagtaufik doon ha amuyin, piyang daakan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, atawa sunna sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, kakahinang niya, amuyin iya karansi, nguran si mga kasahabatan niya, na doon haon madawhat ngayong kasalamatan, karena indiyara amin pagyanon katan sindaakan niyaon kasalamatan katan madawhat na tuing kasalamatan doon hayan sabab inyaon long niya salamun hatta matlail fajar in mga malaikat sabab in amoy niya onlong niya madawhat sin hambuok ipon in amoy niya to katan kasalamatan nito na suway na mukis in sahaya sin pajar ampa im mga malaikat sumakat pataas langit bihad to naamoy to ini pag-abot sin amuin lang ta sin amin lumatong na in laylatul ay in kuan inamuin ini pajar at inya similak na in subangan niyaon sin amin pajar na doon hayaon nagtukod-tukod na in ini sambil Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab way kabayta kanya roon ha ini sura ini bot malengkan inyaon katan iurol na hiyatisin Rasul sallallahu alaihi wasallam im mga pakaradyaan yaon sin amuin laung niya uno in Lailatul Qadar biyata kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala muna di mo kaingatan in Lailatul Qadar laung niya na doon khairun min alfi shahr. Biya kita simbiyaitaan kuno nato makain pahala amuin marayaw rainsin ini hangi bubulan niyaon. Hati niya inya tutunguron muna in Rasul sallallahu alaihi wasallam tumungod sin amin yadto in amin adlaw lasabot yadto. In Lailatul Qadar laung niya na inyaon Biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kan Jabir ibn Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inni ra'aitu lailatal qadri wa unsituha wa hiya fil ashril awakhir min layaliha wa hiya talqatu baljatun wala harratun wala barida ka'anna fiha qamaran la yakhruju syaytanuha hatta yudhi'a fajraha. Bita doon halon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kita kulong niya in Lailatul Qadar sumagawa iya panglupahan kako sin Allah subhanahu wa ta'ala sa along niya roon hayaon doon siya kumugdan ha ashrul awakhir min layaliha. Amo na in hangpu kahinapusan sinduman simbulan Ramadan. Laung niya in pagguwa niya yan, bihan, maabutin namin adlaw, sin adlawan niya, na in adlaw niya, laung niya, wayroon siya paso, iban buko ni sa mahagot. Kaan na piha kamaran, biya sa pantun laung niya, in amin yaon aun siya bulan la yakhruju syaitanaha hatta yadhi'a fajraha laung niya di in mga saitan makasasaw doon hayan ha waktu yan sinduman yan subay na laung niya mukis in pajar ampa siya laung ta in mga saitan makawa deng haamuin uno yaon ampa sila makasasaw mapuas deng hadto hati niya in mga saitan nabibay ta kato maabot in panagnaan pa sin ini longtasin pagtagna simbolan Ramadan na in mga kasaytan-saytanan gakutan na sila bihan. Di na sila makahiwal. Haamin duman yaon sabab na in pag-amal sing kita haruman yaon na mataod. Amal mahinang sing kita sabab umapas kita sinasabot yan tulong ta Lailatul Qadar. Na inilaw niya, biya mga nagbarsalahan, mga ulama tungod paparkala sin Lailatul Qadar, hati niya impagtukod niya ang pagkain Rasul sallallahu alaihi wasallam, bakas siya na may tasin, inyaon hati niya, kita niya. Sa sumagawa,
halawm si hawak to sinamin pagkita niya yadto, gimwa ni Rasul sallallahu alaihi wasallam, sung na siya mamayta pa mga kasahabatan, manjari aon doon haon biya mga ini piagbak niya, ini aalukakat laung tabihan, biya sulop paragbos na sa sausiya, isin mga yadto. Na mga yadto, nahinang parsababan, kaya lupahan niya inamin uno, inamoy inikita niya yadto. Na inyan, kalo-kalo mga yadto katantan, dahil nga mga hikmat, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya, langtain, amuyin, tumutog kita roon ha, pag-ibadat yaon, sabab na, tungod paparkala, amuyin, parkala ini, langta, amuyin, pagjakasin, pag-ibadat din doon haon, na bukon kita amin magtukod sa Diyos, sabay na sa Diyos maabutin wakto ang pakitamad to. At in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pangawaan ta singuran katan kakahinang pagka in Rasul sallallahu alaihi wasallam muna ya panglupahan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta namayta siya doon na tunguron inyan katan hakahinapusan hangpo ay room sin amoy in bulan Ramadan sarta kakitaan na kaya ini kitaan na isa min kakahinang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang biya dinin kaagi-agi niya pagjakasin amuin kahinapusan sin amuin laungta ini duman sin amuin bulan Ramadan iban unuin naman yung paghinangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hawakto yan na mga ini laungta in Rasul sallallahu alaihi wasallam bang maabot na induman sin amin kahinapusan sin ini bulan Ramadan amo na hangpo po ay room pag ianon sin nini kamaasan ta hangpo dum kahinapusan nidto in siya magitikap doon siya tumutog ha masjid bihan na doon magjikir sumambahayang magbasa Quran bihadto na bihadto rin sabihin hinangunta hawak to yan bang doon hayaon di kita makahapal sin Quran nayari on nus kasing Quran kato mataod, mamasa kita. Sarta, tuyuan tahati hunbang unutuod in kawayaan sing Quran kato hamin biyabas sa tayaon. Hakadar kahatihan ta. Bihad to hasupaya, di malawa impanganal, taroon haamin hihinang tayaon insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Na, mga yan, hangkan dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala roon, hambuk deng ha mga sababiyay ta si mga ulama, kato taniyo, at iniya, piya kita sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam in haba sin pangumulan sin mga umat na kauna. Piya pa kita Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na sarta damikyan in amoy in pangumulan sin umat niya biya lo paragbos magkuko pababa. Bihan, magkuko pababa in mga pangumulan. Na doon hayaon laungta dahil nga mga parsababan niyadto umapas yung mga sahabat sinamuin ammal yaod na supaya maka nila imbiya sin darajat sin ammal sin mga umat na kauna. Ampana inumat na kauna lando mabugat yung pag-ammal nila rin sin pag-ammal ta. Bihan. Bang mo kitaon in amuin laung ta misan yung pagpuasa nila bukon duka yung iban sin pagpuasa ta. Biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yung piagbidaan sin puasa taywan puasa nila amuin sahur lang ni. Hati niya in sila, di sila magsahur. Bukong biya sing kato, magsahur kita. Amo timpiag bidaan. Mahita, sabab na inini puasa nila, pagtawakon lang niya, ini siyam al-wisal. Diritso kanila, indum iban sinadlaw, halawm sinto adlaw. Bihan. Wayron pagbuka nila. Wayra pagsahur, magsandal ito katandum adlaw. Ampeng kato, adlaw sadya. Aon siya, aturan, kuno kita, tumagna magtangka, pag-ubos kuno kita isab, laungta, mag-ini, kuhan si ini, sin unuta. Kuno kita magbuka, bihad to. Nampain sila way, diritso. Namahunit na to, dahon ninyo to. Bukon kita biya sing kamdos sin pamaranan sin mga sila nakauna. Bihad. Sabab na, imbunal niya, yung mga sila nakauna to, na makamdos sin pamaranan nila. Pasal biya, wayroon diya magkakaon nila lummi, bihan. Bukong biya sinadyaman na to bihaon na, di na makatiyo-tiyo yung pamaranan tayo ni. Sin biya mga lummi, sin akading kakaon katantan yan, aun na dya lummi na kalalamod.
aun na dyan lumi na kalalamod. Misan invita si mga magbibisarayan, insukal puti yan, na subay lumabay, daing hahangpo, tagunong process lang niya, ampas siya, ini manjari mahinang puti. Ba't inasalan niya, bukon siya puti. Hati niya lumabay siya hangpo, tagunong chemicals, ampas siya mahinang puti. Ang kanapagtawakon sing kaywanan, ini sukal puti yan, amo na yun lang niya, lason, biya mga haamoy na injaman na to. Jaman haamin na aon na inkuan. Sabab, bang aon dito hato chemicals, in chemicals na kasud palang simbaran taon, aon na hadyayan mikit doon. Bihan. Na, lumukay, matipon, na kumuha na yung sakit. Bihad to yan. Na, amo yan in damik yan, bakas taresab na sabot, in bawat ta ini, kuno, na bay si mga inisakit. Laong si mga doktor, Muslim na kaunayad to, laong niya, al-ma'datu baytudda. In bawat laong niya, bay singkatan sakit. At inirin doon haon tumubo. Naamo yan mga palanggungan haagama Islam. So in Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini itikap siya, biya sin riwayat, biya kato sin Ali ibn Mas'ud qil laylatu ihda wa isrin li hadis Abi Sa'id al-Khudri qal i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi al-asr al-awwal min Ramadan wa i'takafna ma'ah fa atahu Jibril faqal إن الذي تطلب أمامك فاعتكف العشر الأوسط فاعتكفنا معه فأتى جبريل فقال الذي تطلب أمامك ثم قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان فقال من كان اعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في العشر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في طين وماء وكان سقف المسجد جريدا من النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت فجعة فمطرنا فصلى بنا رسول النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر الطين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديقا لرؤياه في صبح 21. Na biyita doon haon longta hi Abi Sa'id al-Khudri. Damikyan biyita sin Ali ibn sin Ibn Mas'ud sin sila miyakadha ini Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan nag-itikap doon ha masjid. Long niya doon haon biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in panagnaan doon hayaon long sin ini Abi Sa'id al-Khudri panagnaan pa sin ini bulan Ramadan ay amon hangpo duman sin bulan Ramadan nag-iitikap na in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na pagka siya nag-iitikap miyakad kami long niya. Naroon man long niya miyakad kami inirimatong in Jibril harap ngon para Rasul sallallahu alaihi wasallam inakay kaniya innal ladhi tatlubu amamak. Long niya ya Muhammad in amoy in lialawag mo at inuunin lialawag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amo na in Lailatul Qadar. Long niya in lialawag mo long niya yan pahaulihan. At inaway parimaratong. Na pag-ubos nag-iitikap na isabin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin hikahangpo hikarwa sumuno. At iniamon na hangpo hagitungan pa'takap na maahu. Miyakad na isab kami long niya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ubos di matong na isabin Jibril alayhi salatu wassalam. Hawak to yan, inagi kaniya, alladhi tatlubu amamak. In lialawag mo yan lang niya, na yadto pa, hahunahan mo pa.
way parimaratong. Doon hayaon lang niya, pag ubos yadto, pag bulat may naat, bihan, sin mahinaat na, sin kauhaan kasubangan, timindog in Rasul sallallahu alaihi wasallam, naghutba kanila. Hati niya na mayta, sinamun may naat na yaon, ha kauhaan kasubangan sin Ramadan. In agisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hisiyo-siyo, man kana i'takafa ma'i falyarji. Hisiyo-siyo lang niya, in nag-itikap iban ako, na bing nakamu hati niya, way pa inamuin biya mga iaangan-angan na to yadto. Pa inni ra'aytu Lailatul Qadar. Kita ko na lang ni Lailatul Qadar, wa inni unsituha. Sumagawa lang niya piyang lupahan ako sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa innaha fil ashril awakhir. Yadto siya haamuin hangpo nakapin lang sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawitir lang niya. Na doon haon salta lang niya, kita ko inbaran ko nakasujud ako lang niya pa ini lupa basa. Doon hayaon na pag-ubos lang niya, doon hayaon ha masjid, doon pa sila halom si masjid lang ta imulan, iabutan sila sin ulan. Pag-abot kanila sin ulan bihan, nagsambahayang na kami lang ni Iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon hayaon pag-ubos si mambahayang laong sin ini Abi Sa'id al-Khudri, kita ko na tuod lang niya, in amoy in pisak hatuktok sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban sin tuwig, in yad tulong niya nagsabunnal sin amin takainup kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haamoy in hika kauhaan tag-isa ay room sin ini bulan Ramadan. So amot tin biyay ta doon haon. Naman jari in amuin katubtuban niya mga katawtay manguran akama Islam, biyay ta sambil sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kamattanan niya laong niya doon niyo jagahi in pag kita niyo haamoy in kauhaan tag isa, kauhaan tag ini tag 2, kauhaan tag 5, kauhaan tag 7, iban sing kauhaan tag 9. Amuad to. Sampay biyay ta pa aming kahinapusan. Hati ni aon waktu in Ramadan, madtubihan, majukup siya katluan, na aon pa kahinapusan niya hikakatluan. Bihad to. Na amo yan. So, sumagawa, aon pariwayat biyay ta kato tanyo, sin aon daing ha mga sila amoy in ini nagpagawa bihan, ha panghati nila, damikyan daing ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, bista nila in pag-ianon syafa. Nabang tabis taon ng syafahati niya, amuin duwa-ruwa, bukon siya inisigal. So, tighanon na in kahinapusan, hangpo adlaw, yadto, jagahan tanayan, katantaan, insyaallah, hasupayari na kita muklas, doon na yan. Naman jari miabot na in waktu na to, ini pakaradyan na to, insyaallah subhanahu wa ta'ala, riyan na kita timubto, amin waktu na to ini, aqulu qawli hadha, wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.
إلا الله